Kananiwam. Masalih mursala. Ay mana masalih mursala. Public interest. Are. Ay mana public interest na dataro waleng ka. May sugot ka karsado. Nasukar sa na public interest. Nagyang utarak ka. Na private. Na mapakagang kung so public interest. Kubidan sa waleng na mapakokito nyo karsado. Iti hukuman yan sa syariah. Okay. Na. Share umang kablena. So, hukuman o di na agamaw miyangon ang tano daw makansil. Daw makansil. Daw kansil ang Quran. Okay. Nasisiya na sa aking fikul Islami. Ay manalalag na aking kapunto ko. Ilamutan o. Kaya buwa katawan tanwa kaya dalil sa akwan, agaman akwan kurabuang wadis. Okay. Pwede yung panagunda kong istihsan. Istihsan. Istishab. Nakagiyapyag mga na ya. Nakabapya sa tanubo pa sinakikwan. Tama ni. May kung isa, nagtanubo ng panbaga din ng mga pakaisusan. Okay. Palang Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Mga loks, mga pagadakan na pengni kami kanu sa maap kami ang maswakto magrib na dita no makasimbayang. So langulang na napakaisiyan na pengni ako kanu sa maap ka demas mbagsu sabagi ang mga pakaisya inudi miya makapiapia sa mga pakaisyayo. Agu penalamatan akan si Abdul Rahman bin Adyung sa Kiasin ka sa Star. Balasang ka wallahu ta'ala sa dunia sampai sa akhirat na makalides ka kulang-ulangwan ang mga raratatibo wallahu ta'ala sa dunia agus pamilyang ka agus sumbala aloks ka sa bakad rezeki wallahu ta'ala sa dunia sampai sa akhirat. Sa imyang galabak ka na ikasoswatar ka wallahu ta'ala sa duatan. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل منا اعمالنا الصالحات اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك من السماوات والارض وافتح لنا ابواب خيراتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marion Capilla. Si Giyamyang Miger tano sa dawat imanto si Alim Abidin agu si Islamic Cross na ayatin kami na Asaira. Si kami ko Asaira. Si Dr. of Saragakal na si Iskanyan ko Salafi. Away. Ay ginan ni madhab Dr. of Saragakal. So Raftan Talimubis Sarib, maaf ka kami ang maswakta magrib. Subair marhum besar di Pangkat from Las Piñas City. Maaf ka no sulangan na napakasyan. Alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Amir Uljain. Alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rakakong judge sa Tegi Amano Ibn Talaindi. Alaikumussalam din Dato Imam Mamadra. So mga pagaritan o pagunot ko Ahlul Bait na da siram mamakauma. Amain da siguro. Alaikumussalam tumitay sa bulutu. Maaf ka no ka miyang mga oras na dito nung makasimbayang sa Maghrib. Alaikumussalam Audi Akato.
Inshallah napikipagkuwanta no bunga na abdas alikan di tingke balasang kaun wala kamapianan. Alaikumissalam eskuta. Benar ka din Nasruddin piu-piu ka dengan mata si kapagkuan so kita kontan. Alaikumissalam rekaw ng mambusan ay Rudin Abdul Bikar Pantau. Alaikumissalam Abdul Basit Buat, maaf ka. Alaikumissalam Nehos Marbin from Cagayan de Oro City. Alaikumissalam from Angeles City, Pampanga by Brad Hizon. Alaikumissalam Abdul Rahman bin Adyung. Salam Rekanusan Abu Jassar Mautante from Kuwait. Alaikumissalam Marion Kapilya. Alaikumissalam Grandmaster Kuya Kim TV from Malaysia. Kuya Kim, anay pagsintakan rakaamay na bangarakan ni mapamasa. Isa nga bisa Malaysia. Dua tanu seruman penalamatan akan sulang-ulangwan amin memantay sa Quiapo Islamic Ras. Agus sulang-ulangwan irun di mamakinag. Bismillah wa qala rabbukum ujuni astaghfirullakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Papalad na miska ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pengninamir ka ya Allah ya Rahmanir Rahim. Aya manggalab kami sa dimi di kapag live. Si sagya feed sa miya Quiapo Islamic Ras na so ikasoswat kar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim na pengninamir ka akang guna ng madaklataw ang dimi si di kang kapalive. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, sulangwan na di si di mamamakin nagagusto di mentay. Napakasalangang ka sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, pakalidasan kasirang kulang-ulangwan ang mga rarata at tiba wallahu ta'ala sa dunia sampai sa akhirat. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, na risking kasiran ya Allah. Risking ka ya Allah ya Rahman ya Rahim, sulangulangwan adi siya di mabantay. Si sagya pid sa miya Quiapo Islamic Ras. Agus sa mga bangsa mi ang mga maranaw. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, na pengninamir ka asulang-ulangwan ang pengasasakit. Kami napakalidas ang asirang kung mga panyakit. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, na sulang-ulangwan ang kasakit kung mga Muslim. Ya Allah, so mga loks, mga pagadami, na pakipagawaan kakiran sa mga panyakit na matitalog damiran. Ya Allah, na pamakabagrang asiran sa ayang manggalbakiran. Ya Allah, na suika suswat kakiran. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, so mga loks, mga pagariami pumangatin ya Allah na pamakapasang asiran. Ya Allah si kung mga examiran. Ya Allah so di keklas di mga di kung mga mbawata nami gusto mga loks sami. Ya Allah na pamakapasang asiran daya pinggalbak na kakiran. Ya Allah na so ikasuswat kakiran. Ya Allah ya Allah ya Rahmanir Rahim, pengninamir ka so mga loks, mga pagariami. Ya Allah aminud sila limur ka. Ya Allah napakaslangang ka ya Allah sa maliwanag ko panguburan niran. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, baluyang ka surmi surga sa mga panguburan niran. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, tatapang kakiran ya Allah so kapipya ginawa. Ya Allah gusto mga sindaw si kung mga panguburan niran. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna jannatan ya abrar ya asis ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbi aziyati amma yasifun wa salal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah. Mga loks, mga pagadakan, so lang-langwan na pumamakinag na sila munguskano bambalaboron sa Lanao del Sur, mga bangsa ko ang mga maranaw. So mga pagariakan na ang mga Muslim san sa Cotabato, sila munguskano san sa Cotabato, san sa Hulo, so mga pagariakan ang mga Muslim, sila munguskano san, agus sa Basilan, na sila munguskano san, sa Davao, nangunang kanon selaman,
Pangintakwal la langungan langon mapipya ginawa niyo sa mamakas lang kano sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Sa pakanud na mirkano salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Relay ako niyo manusia kami peribat na pangintakwal ay tano di manggalabagsi sa gifits tano akya Islamic class na si kasuswatar tano Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.